tunchuan legislative business akan kalanga government bill saiho tur pakhat kan neya bill copy hi member ten hela kan semlok vek toni kha the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 hi a bill nei tu pulang hinglo mar minister zon takin house introduce phalna rondil sela ilo som Speaker, iphalna le House Tina in the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang ni sumhile panga hi introduce phalna karondila tin soiho phalna karondil hal buke le bill nei tu minister zon takin house introduce phalna rondila kan phal sakem kan phal sak chuan tuna introduce sela soiho turin move mal box sela ilo som Speaker Kalome, the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang hisam nile panga when I kian soiho turin iphalnain min soiho pui turin house member te kasoma Speaker he bill hi kan soiho main kan base lo ang bill deuh hi ni donin ka hia ka man dewa khanin e fakte hun lai ti mayang ka ti lai khanin in la na khan hu sup maya aveng te chu ka soi lawanga chu ta chuan sikul pakhata hian in vantir ko in la na khan hu vantir ko an huen tia an tlan khoma mobile phone te Facebook te ma khane in khriat zela tlan khom khania asang don hin pung khom to ni chu ta chung kan thriam pa pakhat hian in ka han thleng ve atia lo a mun ka han thleng chu mi pui tam tak ka ra khanin a in la na khan hu a then kha an rak deuh thot to kawa hoi phei chu kan venga miang bang lo hianin he lai hi a thla nia he lai hi alu nia lo tia a tira kan ri nang le tak kha lo inang lo khup moi tia chu tiang deuh chu ani mai theya kan MLP amendment bill a po hi a chan chu mitam takin bonded warehouse ka du venio han tia wine shop phalna ka du nio a ron tia a message te kan han donga a thenin min hawa a thenin min fuya a thenin min trong try puya thenin voice in takin kal zel ro te min hantia MLP amendment bill hi a chung tak hi chu khria se chuan khang zong thu te kha pu speaker soi ngai lo tura kan nga ya ani na takan han soi do na heng te hi kan han soi nga pu speaker I veilama mi te ni mo iding lama mi te kan ni mo zoram mi pui hianin eng bil nge kan putlu ti hi an khian nuwa chuan min pom pui ngei po kan be sei tlatani ti chuan MLP amendment bill chu eng wangin nge in putlu tak mai ti zona theya sum huna turem ni ti kha zona masania sarkar ve riang ron tan chuan he bill kan pass tur tan hian atang hian han I tham sum om lem lowa chuan sum chulut to kom ma se sum huna tur lian ang kha ni lowa kan free MLPC exam ni som le palia wine shop kami asenchi kan ti mai chu asenchi zorna phal saka khatianga sumtam tak chia tanga lak lu ang chi kha ni don lowa tin asenchi le pona ma tanga beer kan lak lu kan khal ang chi kha ani don lo phota ani le vote in hu bel na turem ni enge ni political party nan hlok puina turem ni tia zona om the pu speaker achulam po chuala ni ta chuang lowa an ming that bel viau na tur po tun din huna chuan a om lo mai theya nakina ero chuat a om kan be sei tlata amai ro chu pu speaker kan non put lu chan chu hei hi kun na thok tu ta lam tang bil ani Mizoram kun na thok tu te tan e an sal ta na tanga an zalen na tur dar vuak na tur bil ani chu kan non put lu chan ani zu phal rai na bil ani lo zu khap burna angele zual zong na tur bilani ti po pu speaker kan soi chawanga kan khedon ani politics an chuan thil khiat chian tok lo wangte tin tran lam in an lo wangte in han be chiam te po atok ani mai theya van duai thla takin kan bil hi alo lik le nga la ahun main chu wang te po chu ni ang khel le chaya lo le ani amai ro chu pu speaker kan ta na thazok turen in herre ma te po kan han ngai ve boka he bil hi kun na thok tu te lam tang bil ani chuti rual chuan excise and narcotics department ka thopui mi tai ma tak tak te tan ro chuan an ha bel na tur bil ani
tin exercise po an soi sel na tur bil te po ni pa mai theya apulu tu te po tu na tangin engemo hrechiang lo chuan be an han tok to ania amero chuan mani po kan fui ve na chu exercise department ka thopui ka thian te ka fui na chu kan ha sot don ani point kun ha thok tu tan an hlok pui don chu wang chuan tur na po hlok na kan nga ya agriculture department le horticulture department lam ta na mal som na kan ni thei na tur bil nia pu speaker ke ni chuan kan nga ya ni tuna kan dan en hi kan en chuan Mizoram liquor prohibition bill o a act hi kan en chuan in a act pon ni chialo anua a rule san siam le kha kan en chuan tun din muna hian champhai le na lana wineria grape atanga wine siam che phal sakani abak zong chu dan bo che na ni pu speaker kong kamakan zor zong zong te dragon fruit atang kan siam te la khui the atang kan siam te bal la atang kan siam te hi tuna chuan dan bo che na vekani grape chi ani tuna chuan phal sak ni grape ching tu te kan du sak rual hian pu speaker Mizoram kun na thok tu bal ha ching tu te la khui thei ching tu te dragon fruit ching tu te sun hu ching tu te kol thei ching tu te chu teng in pu speaker kiwi te adang dang te po heng ho hi kan mangai ve tho kan du sak ve tho ani heng ho hianin an product atangin an thei thar chu atang hian wine siam ve se kan du chumi du sak na bil chu ani pu speaker kan put loi hi chu wang chuan buana ma kherak zuan tha zalen don zubil ani tia an han dema po hi an riat chian tok lo wang ania atira ka soyang khan ataka han soi chun a awa hole si ve ti to kan omanga alo ni reng hi mo ti to kan omanga a chutia ni chuan in ka tran ta hle mai ka du hle mai ti in he bil lam tang hi kan ni deu ve kan ring thlat ani pu speaker ti chuan pu speaker han soi chian khet nga ya oma apuan te po kan hanin puang anga MLP Act hi amena trul ti in department lam hianin he sarkar na kan von fung kan chelve tran tira tangin min thilani kan rules nei te hi bi chian ngai ani antia kalai ka history na kina kan la soyanga adana kim chan lo dan te rules kan nei that tok lo dan te aek berapo hi man mo siam ani awangin aek na ken tel thren khat te hi chu pu speaker siam rema thazok thei thil tam taka oma wangin hei hi chu siam rema thakhom mai ti in min khil ve thina ti chuan pu speaker tun assembly budget se sona hian pharman ngei tumin thei to pin kan tran kan la tin tuna kabula thu kan agriculture akadipal kan horticulture minister te po hianin min khil ve bok thina ni an mani na pressure an don dan te po ti chuan pu speaker chu dan thar tura chu kan han duang ta a amai ro chu kan dan chu ne china soyang khanin ali ka ta thlat mai ani a thlen lo na tur zong zong a thlenga kiltina mu turin alo om ta a chutin lai chuan ko khan throi tu te pon an lo mu ve ta nge ya ta chuan in leng te po kan nei ani kan dan thar putlu tura section 45 emi zupui zuti tuitling le zu fang te siam phalna tura kan duan te la chu ko khan lam chuan in a khai hei chula tel lo deu te u tin in leng kan nei ta a kan ngai tuan non le thei don em min tia khongai in hei hi chu tel lo tha e min tia tin thil danga te po zona min zo ta ni kan dan duan me ka mi kha ali ka khan lo mu ve bo ka wangin heng te chu tel tharani lawa MLTP Act sang ka chu sam ko le panga om to sa kha ni e ko khan point kum som le pasari chung kan man lai khan in ngai mo lo ani e kan tia e ani mo an ti fe maya amero chu ngai mo an nei ta ni chu zu pui zu tui tling zu fang siam phalna hi chu an tia tak taka chun zu pui le zu tui tling an te ni ti chuan march ni khatani ya pu speaker ZPM legislature party te ron ve anga ye kan tia anin kan rona ko thanina indu lawani chuan zupui le zutui tling hi chu kan pai le thei kan ring amai ro chu legislature party kan lo in rona nge ti in march ni khat chon hudar thuma ZPM legislature party chu kan thu khom ta chu ta chuan pu speaker e khai zupui le zutui tling chu chutia ko ran thuai tu tan an du lawani chuan ini pon kan du turan ni lawang an rot na chu zawma lawm ti in pai le zai kan rel ta
zu fang hi chu zu tak po ni che lo zu fang khan ni mai mi nga po te po kan han ti deu nangin a khai ko than poi soi chu thalo ve tin mi thlen khatin a minga zu om thim thim hian an ngai muang tin I pai vek lo long u kan tia ti chuan pu speaker le ZPM legislature party meeting ina chop chua tur kan ti china chuan wine siam chuta po grape wine an siam ang che hian la khui the tangin ane mo dragon fruit tangin mo kiwi le thil dang atangin Mizorama an thar chua thele thaya tanga wine siam phalna ani pu speaker karon put lu tur hi chuta chuan tuna hen kan dan ding lai mek MLP Act nuai kan rules ina a phal sak ti zong hen soi tai la political party ming telam tai la MNF sarkar hun laya an phal sak ania ogas ni somthum pu speaker sang ni somni le pania khanin wine siam hi phalania ta chuan alcohol percent po 10% minus and plus 2% tiani chu bak chu pu speaker he dana hian pel kan tumlo grape an phal sak ang bak pu speaker te pel kan tumlo alcohol 10% chunglo ma kan kal don lawani chu wan chuan pu speaker grape ching tu te kan mangai ang buk hian la khui thei ching tu te bal la ching tu te sun lu le kol thei le thil dang ching tu te kan mangai a chu mi te poina an phal sak thei tur an phal sak thei na tur kha he dana hian kan han da telta ania ti chuan pu speaker helaya kan sei du chu kan han sei ho na po kan film khur khop mai ZPM legislature party chuanin chuwang chuan heng te chu pai ngei tur ania lawm ti in kan han pai ta a tin pu speaker thil dang le dewa chu ti chuan adan kha kan han siam thata in rin ni tlai ania o siam that kan han rot ta a pathian ni ni thata wangin office ka an kai thei talowa han siam that wat wata a document kan thelu to ka khiat so lo chuan February ni somni le pakhata a bill a draft kan don to MLA na kan don ve ka thla ka ngai ta a ta chuan 45 e kha pai ngai ta ni tin BRT kha zupui zu fang ti te tel tak lawa chuan local fruit beer tin kan thak ta box ya tun bila hian pu speaker rampon atanga beer lak lu reng reng hi phalani lo amero chu Mizoram atang kan thai thar chu atang hianin kan the atang te hian local fruit beer siam phalna idilang kan ti ta beer te chu pu speaker ri hret angin 5% alcohol te 4% alcohol te lek lekania wine ai poina alcohol content hi atlem zok don ta ani te chuan dia dan siam that dilan chu kan han ti ta a excise department number train kan han initiate kan han nor chiama amai ro chu thotan ni lo nia akal tlangai lo tam khom mai cabinet approval nga ya tin law and judiciary vet te nga ya danang thapakala nga ya wangin thotan zana kan man talawa ti chuan thole ni kan han in peya thole zana assembly paper dang poi mo te ne na an simrualin kan han dong tha chau mai pu speaker ti chuan atuk ni lai ni soi pui mai soi ho mai tur khani ta ka wangin ep tu lampon in pe talawa ti chuan pu speaker ni hriat angin kan ep tu huai tu ten ep tu party an ho tu theutan an hu cha soi ho na hun hi son an dil ta voin hi kan lo thleng ta kan house leader point e thwa lom ti in chu tianga dil na omani chuan tin bil soi ho na hun hi kan han tol ta khet pu speaker hemi chungchang hi chuan thiam lo an omani chuan excise department minister ya thiam lo kanianga a hun taka kan sem chua lo wangin a hun hi tolangai ta ep tulampo tin helai ka thopui te po ZPM legislature party mi te po an thiat thiam na ka di la thei top chuin kan han tia mai ro chu dan pal tangai lo tam dewa wangina huna kan peita lo kheta kan nu fual ta kheta ni ti kha kan soi lang tel duani ti chuan pu speaker he bila hi kan soi chian du chu rampum huap zu khamna bila ni ta ni zun zuar don zun phal rai don min tia amma aina khawzo kan ni pu speaker amma chuan Mizoram pumpui hi zu khamna dan khana huam lovani kan MLP Act tuna sang ni som le pakwa kan man me ka hian Autonomous District Council pathum chakma lai le mara te kha lo huam reng reng lo maya amero chu tun tuma hi chuan pu speaker he bil kan duana hi chuan Mizoram puma zu khapani to dona IMLF kan ti sanctity la kan soi thiam ber mai ome sab zu kan ti tele rak zu te hi chu khap ani to don ani
Who speaker he 6th schedule of the Constitution of India 12B hianin ADC huam chunga hianin zu chungchang an thunei na chu non distilled country liquor chi alo nia chu zu fang zu pui zu tuitling kan tiang chia an mani na an siam chia kha chuanin maran namte lai namte chakmai na an mani zu kha chuanin an manin dan anin siam theng ti ni abak zonga chuan dana lawa wang alo lawa wangin state pum huwa phian dan kan lo siam theya pu speaker a chunga non distilled country liquor an mani chunga an ti ve ta don chuan an mani in anin siam the renga chung de po chu khap thei chu ni se kan dua amero chu kha kha chu kan thunei na pia lam sik schedule na autonomous district council te ahung bing na ni wangin pu speaker wa enroll po kan tum lawa amero chu Sincerity chu le rak zu kan tiang te kha chu heng huam chunga poyan khap ani to do na ni pu speaker a history hi toy te in kan soyanga Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum kha kan thir chuan zu chungchang in je ka ma ro chu akhu khirna lam kha lo lem lawa a zawrh thei huna chuan ti tele a revenue lam hoi khan khata khan thila in zia ka ti chuan MLTP Act sang hi som le pakua kan han manga zu khap na ani lo sa MLTP Act sang ka ko som ko le panga kan han manga ko sari February ni som ni tangin enforce ane kan na ria ti chuan pu speaker akal zel ta at MLPC Act sang ni som le palia kha chuanin kan hriat angin Congress hun lai ni ti zong hen kan soyenga mi poi soi chu ka lau viawa a senchi zor phalna an han siam le ta ka khan Mizoram Excise Act sang ka ko som li le som sari le pathum saving khata telani kha bi la kha chuan kha act ta kha chuan amero chu pu speaker he act hi sang MLTP Act ka sai sual ji MLP Act sang ni som le pakua tuna kan man mek anon siam ta ka khan a saving da ani tak lo wangin ti chuan Mizoram Excise Act sang ka ko som sari le pathum kha manani box silo MLP Act sang ni som le pakua in autonomous district council a huam box silo ADC a hian zu khapna dan pakhat maum lawa zawrh na dan po chuang lo zu chungchang a dan pakhat ma hi pu speaker lo reng lo ni chu kan han en chianga mithiam te kan rona department chunga mi te sarkar mi le law practice mek mithiam zok te kan han ronin a hei chu dan hi siam the ni ti in tuna kan amendment a hi chuanin pu speaker sakma lai mara autonomous district council noya hian zu khapna dan hi kan keng ko ve to don ani pu speaker kan soi du chu tuna hian nangma kal tlangin house kal tlang hianin CYLA le MTP te chunga lom thu ka soi du ani an huam chunga dana lo chungin thei to pin zuan lo khapa an lo be ram ani tuna chuan danangin kan kalpui thei to do na imponi se pu speaker khala ya kha zona om theya wangin kan soi chiang du hlek ani kan peng ta hleka mi then katin zu zalen na danan pulu done ZPM chuan an ti line pu speaker tun mala ngai lawangin Mizoram puma zu khapna dan zo kan pu speaker kan putlu hi ni chuwang chuanin kan chanu khana chuak mai theya atira ka soyang khanin an rinang lo zo ka lo ni a taka chuat an ti mai theya ni pu speaker dot le kan sei du chu zu khap nat sut na bilani ti hi kan sei chiang le du boka MLP Act sang ni som le pakua kha man mo taka duana ni ya kan ria sang ni som le pariata sarkar thar alo pianga zu zor la khati to pan duwa wangin man mo takin siamani ya ti chuan chu ta chuanin a rules lam kha alo lem lawa when rules kan ti thei mai tur nakina kan soyenga sang ni som ni le pania duana ni ma kha chuan act ve si khan rules pakhat ma lo nei lo ni ti chuan pu speaker a boi thang lai chu minimum punishment ta po kha ji ani lawa in zuan man pon engzat nge ni small quantity nge intermediate quantity nge commercial quantity da ani lawa a khem thei dan po kha a lawa wang khan a khem minimum punishment da ni lawa wang kha holam taka chu ani foma wangin tun tu mai hian chung de chu han bil telania pu speaker kalut vek longa section 6 subsection 1 ate thlathuma tanga thlanga tan sing khata tanga noi khat ti te section 7 zuman sak small intermediate commercial quantity ti te azata chu notification a zui tur ti ani kha chung de chu tun tu mai hian kan bil telani ti chon pu speaker atira ka soya kha grape wine zin ko hi soya thain ka khia Mizoram mi puite hianin grape wine zin kong hi kan riat chian tlan hi a thain ka khia
bu speaker kum sang ni chho vela ti hun lai khan MNF an sarkara ta chuan champhai le na lan kimi champhai district a grab an han chonlu ta sarkar nan chin tira lo thadu ngianga mero churon thang liana atuya an han siam dona MLTP Act sang khan ko som kuale panga man me khan alo khabreng sia ti chuan grab wen chu siam thei ani ta lo ani ti chuan pu speaker grab wen siam phalna masaber hi kum sang ni le pariata putlu khania kan na rianga chti line chuan MNF hi sarkar na chang tuan ni ti chuan MLTP Act siam thain pu speaker amhinga po the Mizoram Excise and Narcotics Wine Rules sang ni le pariat tian ya winery siam phalna license ka pe kan itani sang ni le pariata sang ni le soma wine chu siam in an han zuar chuak tan ta a ti chuan sarkar na in thlaka akal zela atoi zongin sang ni som le pakua sang ni som le pariata MNF bokan han sarkar le ta pu speaker ti chuan a sen chi an zorme ka khati to pan du sia wangin tuna kan man mek MLP Act a hik man ho tak main budget session March sang ni som le pakua putlu ania ti chuan thil thang thang awangin a man mai theilo awangin me ni som ni le pariat sang ni som le pakua he MLP Act hi man tran alo ni le ta ni ti chuan pu speaker wine chu grab wine chu phala ni lo photani chu ta chuan ti chuan enge mo zuk kha no ma kha chu ka lu chit lo nga hun ka mang rail tukang ti ka lawa ti chuan grab ching tu ten eng tin nge kanom don tuna hianin adan hian min phal saksi lawan tia amai ro chu grab wine chu an siam chuak renga an thal reng thowa sarkar point khelo der veni pu speaker mita siai veni khati lai khan amai ro chu adana reng chuanin grab wine siam phalna kha om si lawa ti chuan grab wine ching tu te chuanin an thar chu wine atanga o grab ching tu te chuanin wine an thar chu atanga wine siam phalna chu an du line January ni som ni le palia Deputy Chief Minister kai request study group in Mizoram Liquor Prohibition Rules Drafting Study Committee na andan duan pu speaker akum len ni hilo chin che taila January ni som ni le pali sang ni som ni le pania khan grab chu tel talo ni chumiom zia chu na lam le champhaya wine chu dan po na no la lo ni ta ni phala ni talo January tha ni sang ni som ni le pani ti chuan March ni som ni le panga a rules som lawa hun rei tak zu khamna dan local pui to chu a rules salo chuak ta Mizoram Liquor Prohibition Rules sang ni som ni le pani chu ani ta grape chu tel talo nge ni grape wine chu hemi khria hian champhai le nala na mi puan lung oi lawa social media le hun thang tre mi pui nan vui puya political party chen khatinan han vui pui boka pu speaker march ani hei hi ti chuan eng thil nge thleng kan ti chuan pu speaker July ni som ni le pani sang ni som ni le pania Congress Party patronize all tenis ko ta mi puite thlawang ho na in kho man tia khanin resolution an pa zinga ena hian healthcare bill vai bel che somrukle pasari bape turin sarkar khan nora pu speaker kan bill chu ni chialo ma se atilai khan vai bel che somrukle pasari lai te kha healthcare bill kha batalo nia abizo khinia pu speaker ka soitur chu grab wine man sak chung te zang adom na nuai za peturin an phuta pu speaker kan ku tange MLP Act sang ni som le pakwale MLP rules apom dana thutluk na chiang takapuang zarvat turin sarkar kan phut an tivea ti chuan president khrang omkara Mizoram sarkar chuanin an ngai tu non le ta pu speaker MNF fun lai August ni som thum sang ni som ni le pahnia Mizoram Sarkar Council of Ministers through Home chuan pu speaker I phalnain Mizoram Sarkar press release kan chiarange Aizol 30th August 2022 tini Vain Khan Chief Minister Puzoram Thangahovin Council of Ministers chuan Mizoram Department chen khatatanga Sarkar in rail bol na tura thupoimo an thlen chungai tuin Chief Minister Conference Hall an through Home vo in meeting chuan the Mizoram Prohibition Draft Rules sang ni som ni le pani chungai tuin zuzor khamna dan chu khong taka kalpiani zel tur thule chuti rual chuan Mizoram chunga kunna thok tu te grep tharatanga dan hnuaya wine siam le khal ero a phal sakani tini pu speaker political party khang kan lawm tlanga Mizo National Front General Headquarters pon alom thu press release in atu August ni som thum le pakhata achun zom hala ta chuan
ผู้สปีกเกอร์ไว้ชวนกับเชียร์โลแม่ผู้สปีกเกอร์อีกพันในน่ะต่อยเตะลายบีกค่ะ Chief Minister ผู้สรำทางไกลรวยสุรการมีปุยมาคงไงตะกานิเซียอลังเซล่ะมิโซรัมตานัทตูร์อันไงตัวคงเฮียน Council of Ministers จะชวนอมกันติดเล่ The Mizoram Liquor Prohibition Draft Rules สร้างนิสมนิเลปันหิไงตัวชัตันยามิโซรัมชงกุนทกตุเตเกรบทาร์จังดานหน่วยไวน์เซียมเลพลันีอันนิตูรีโลมอมกันตีอเบกินชัมพายเลนาลันละมาเกรบชิงตูเตนดานหน่วยไงไงงำตะกะอันทอริมระอันเซงตูริทินลุงตะกินกันลมปุยมิโซรัมอีโคโนมีเสียมทัตุอันนี้ไงกันเบสเซนิทินMNF อินเกรบชิงตูเตนลมปุยตัวนี้ผู้สปีกเกอร์เกรบจู่เจ้ากันตัวนี้ตัวน่าเฮียนไงงำตะกินดราก้อนฟรุตเตลักหุยเทเตโกลเทเตสุนลูเตเลเทดังเตคิวีเตเฮงจังเห็นว่าอินเสียมช่วงเวตัวเสกันดัวจู่ผู้สปีกเกอร์กันนนปุดลุยอันนี้ไหมกันดูนังเวกันนี่เวน่าเห็นผู้สปีกเกอร์ที่ชวนออกตุบานิสมนี่เลยปัญญาเกรบเวนรูลส์ลมหน้าขานินผู้สปีกเกอร์ขัดตีลายะการ excise minister ตัวนั้น BJP ละมั่งแต่ดักตัวเกเบชว่าเขาเฮียนินอันนั้นลมขานินทุสวยแต่ปอยแต่ในเสียกินกันในมาเสเชียร์ขาดรูลโตเล่มละวะ Commerce and Industrial Board ละมา Vice Chairman ผู้เกลดงเลียนแต่เขาในขานั้นหันชัวอันนั้นลมเล่นี่ขัดจุดเกรบปะนี่ดังอาโปเฮนัทเฮเวนีมิโซรัมปุ่มกุนนัทกตูเตฮิอันเฮบิลิโลกปุยเซกันดัวผู้สปีกเกอร์ตีระกสยังคานกุนนัทกตูเตลำจังบิลันกันปุดลูฮิกจูวันชวนินผู้สปีกเกอร์เฮบิลฮีอาศัยหูเทจูอัตรามาโรจูอาศัยหูลุตุกลวะอักลเทไม่ฮิกันริงกันเบสเซทัตนี่อาจารย์จูฮัมชัดในผู้สปีกเกอร์เราเก่งติลเนเมมาโลโมเลเอ็นทีนันผู้สปีกเกอร์จำพายไวนารีฮีทุนายเห็น Ministry of Food Processing หน่วยสัมปทานสกีมหน่วยปุยเมกันเนี่ยสร้างนิสมปกัวจู MNF สุรการไล่กันสังสรรค์หัวนี่นาลันไวนารี Tribal Affairs Ministry หน่วยTri-Fed Galtlang in Vandan Scheme หน่วยเอ็นกอลเมกันเนี่ยทิน Focus Market Access Fund ตรงอินสุมาปุยนี่เมกบกะจูกันสุรการมาทิลเวกันเนี่ยจูมาทิลเวกันเนี่ยจูผู้สปีกเกอร์ทินWorld Food India สร้างนิสมนิเลปาลิ September ถ้าเดลียนเนี่ยแต่ขันผู้สปีกเกอร์ Donor Ministry ชวน Notice Winery แต่ตามแพลตฟอร์มแต่เราเสียมสักได้ตัว Departmental Food Technology Mizoram University เลยนาลันเกรบชิงto Society แต่ชวน MOU แต่ในอินโทโหนั้นเราในเมกะจูเชี่ยจูผู้สปีกเกอร์กัน MLA ตัวน่าอมหงส่งแทนกันเบียร์ละ Dragon Fruit ชิงตัวเตบัลฮัชิงตัวเตจิน่าส่วนขันที่ครั้งชิงตัวเตตานเฮียนว่านาแต่กันเสียมันนี่จนทำฉันนะฮีอปุดลูเวทโดนจู่ผู้สปีกเกอร์กันหักเล่เมมาจะเพียมชุกุนทกตุตลำจังกันเองชุลำชุกันห้อยนี่ทีนamendment ละมาค่ะเนี่ยนักกินอะไรคล้ายคมโดนทกสวยตุยลุตุกังติกลาวผู้สปีกเกอร์ก็อินบวชใส่ชายชุกติโลก็อินบวชใส่เรย์เวคบมาให้ตายเพกเองมุสาดกันแล้วเนี่ยการทีเฟกระวังamendment ละเฮียนินผู้สปีกเกอร์หันลุดทำไมล่ะSection สมสรีเอามาตัวนักการบิลปุดลอยเฮียนินดินดานมันเมก MLPX สังนิสมเลยประกวดจัง amendment เสียมฮี Section สมเลยปฐุมมินจูงซิง Section รุกเตจูอาดานมิงคลาขันเม CRPC กันเตียกับ BNSS อันนี้ตากวัง amend ง่ายนี่ The draft MLP amendment bill สังนิสมนี่เลยปังเฮียน amendment บ้ากับ insertion Section ชุปัสสรีอันนี้อมนี่ที่ชวนกันดานมันเมกินหัวเวลนี่จินส่วนขันADC ปฐุมกันห่วมเตลทีรังอาชวนผู้สปีกเกอร์กันดราฟ MLP amendment บิลาเฮียนสุรการ policy คอย section ปลีเอามาชุมเตจุด chapter 4A หน่วย section 45A 45B D และ E เตอันนี้section 45A อาคารมิโซรามามีควอลป่วยโมเลควอลจินเตนโนกลา dignitaries และ domestic และ foreign tourist ตานะอันจูอันเกนลูพัลสักนักขานี่ผู้สปีกเกอร์ให้ฮีจุขับบุรณดานคุมสมเลปสริชุงกันมันโตMLTPX สังนี่กติปัลเจียสังขจกุสมกุเลปังอามีข้าบุกกันหลักลูอันนี้สุวรรณส่วนทีน medical prescription มังที่เทียบพวกข้า 45B พวกข้ามีขัตมีเท่ากันหลักลูข้าอันนี้ทีนเลียนเบรย์จนชินกันหันสวยตากับข้า section 45D ฮีนี่ตาผู้สปีกเกอร์ local fruit beer เสียมเทนเต local wine เสียมเทนเตมิโซรัมช่วงทารานิชวนแห่งเทจิครั้ง
balha dragon fruit sap thei ti tek na khui thei sun lu kol thei le adang te an han soi tak to chu mazil don fo heng zong zong tang te nan lo siam hi alo nia local fruit beer ti ani pu speaker pon lama tanga lo lu te hi ahuam ten lo ani heng hi man po kan tum pu speaker tu na hi chun zep thu cheng lo ai zol khopuya te lem hun danga te pon yang restaurant enga moza ta hian zu engeni abikin beer hi an chop tel thina zalen taka lei thei te poni amai ro chu da na kan ti huna chuan license nei mizo beer chi abak song hi chu kan man don chu pon lama tanga lu tur ti topin mizoram atanga lu tur sarkar tan chuan chiale thil danga nem nan na tak tak om don lo kun na thok tu te tan ro chuan pu speaker nem nan na tur tam tak om don chu tun chuma hian he bilina aken tel hian ya chuwang chuan in permit nei tena restaurant ne hotel ate an chop theina tur ania license ka non deal ve thap don ani ta chuan in tuna license nei lowa zor te hi pu speaker ini lu ve ma legislature engeni apmasa zo ka khanin he house a point soi chuani kha tiltina henan zuara ni lom ni hanti da ponom kha imponi se pu speaker khalam khachu kan kal sananga section 45e a hian tuna chuan champailen nalan winery siam che phalania aba zong chu dan ponami vekani pu speaker zep thu cheng lo saras fair kan ti te self help group ina hetiang ang chi MZ SRLM hnuaimi te NLUM hnuaimi te entrepreneurship fair frangrang le thil danga po waina ni emo beer ni emo alcoholic content nei hrim an zor ho zong kong sira kan mu hi pu speaker man the ve kan tu na hian kan dan chuan grape wine po hi aphal chuang lo na lan le champhai winery mi lo chu aphal lo 5 vek mai ni chu wang chuan heng te tan hen zalen na dar vo toila amai ro chu du siam the ni lawang pu speaker asiam tu big phalna ne nom do na chumi te ne na chuan license anon dilak tuna asiam mek te po hi dananga en nan ni do na dan tling lo kha chu phal sak an ni don chuang lo man kho man ni don thawani chumi nuwa chuan chung asiam te ne na chuan in an khal zung theina turin a he chiang te po kanan zo ta mun danga product te po entirnan hladewa thar te pon hun khata an asiam na huna an la kho mang an khal tawang chung ta chu pu speaker kan han put lu chan hian ya kun na thok tu te hian in peak season a chuan an lo thar tam ve le to maya chung chu dana chuan pu speaker an kal pui thin dana chuan peak season a hian in an han la khoma e winery kan tiang te brewery kan ti te refinery nga te an han kal puya ta chuna tuite lo sor chuakin tangkai zokin value addition kan ti ka nan nei ta ti chuan a peak season a an da khoma chu a dry season kan ti khan off season a khanin khal le in kum tluanin in khaban nei ve agriculture business bul in tanna ania chu pu speaker ke ni hianin kan hak le mema heng fermented juice kan ti te distill tani lawa he mi zu kan ti distill kaltlang khani lawin heng hi chu arui bur tur lam ni lawin thai thar chu preservation chi khata tanga wine le beer siam phalna hi he danina akentel chu anita tuna man phalmek tingko than khat chuan in sakramena de pon manga 10% alcohol content hi pel kan tum lo de ka pu speaker kan han soi chiang le duwa chu mi pui tele pu speaker ke helaya ho sami zong te khida po kan han soi non le du ani kan fermented juice atang hianin Indian Food Safety Act in a phut angin akentel nutritional values te chut telin thata ka kalpui the kanin beisaya chutiang tur chuan pu speaker mala kan tumani India march ka hian fruit wine incubation center te Meghalaya September sangni somni le pathum khan an chief minister Konrad Sangma chun hongin anni pe chuan fruit wine capital of India ni kan tumen tia pu speaker kan mather chu local consumption mai ni lo state danga rampona kan khal chu thei kan ringani chu kan maba ga hian omani thil thren khata chuan industry lian pui le sum tam tak sen ngai te ani he thilai chun industry lian pui lo deu poina ti ve thei thata wangin kan ban phak to kan yanga a thar rang bok sia mizo te khiat thiam chi ne ke mani ta na that kan ring thata ni pu speaker kan ram hianin thei hi alo thar chuak nual me horticulture department nan chin che dana chuan grape hi ram hectare sang ni
zathum somre le pakhata china niya metric ton singkhat sang sari jan hi somni le pasari atharanit chutranga chung koina an lok puidan kan thria balha to pe chu pu speaker hector singkhat sangkhat zaruk som sari le pareta zawa metric ton nuai khat sing li zanga le pani thar chu thina lo ni dai to lakhui hi hector sanga za somre le pasari zawa chin ni in metric ton sing hi sang kwa za somre le pathum an thar chuaka chuwang chun heng zong zong te han thlir hian pu speaker trangkai zo ka mangila value addition an ti a hlut na bel chaila tuna chuan an thar tam lai chuanin a toi ngeng mu ka thena chuan thingtlang khu te chuan a market alo thalo an in semten tel tela tuna ro chan phur khomin a license nei ten hena a siam na tur sarkar in a license a pek ten hena a siam thiam ten hena an siam anga zene an thar chua theina tur lam hoi bi la nia pu speaker han soidon chen soitura tam khup maya kan state trenom tena an lo lok pui to dan te po hi pu speaker soitur hi ka nga mai kan in bo chaina chana mai ro chu ka soithui lutuk deu toin ka khia ka pel ching kha ka pel ang ti ka hlawa arunachal meche pakhat tageri tai chu pu speaker india ram meche choi moina sang Ministry of Women and Child Development in a pek take india ram meche civil award sang nari shakti puraskar chu sang ni som ni le pani kham pe kania engwang e kan ti chong kiwi atangau wai na siam chowang ani zero munam ikhini ya aruna chala henu hian choi mona sang enge muzata dongat Women Transforming India Awards United Nations in a pek po kha adong heng he ani mizo me chi te hin an theiwang an thokrima an thiam ve em amai ro chu kan danin ahung tlat sia phal sak bok si lawa ahung tila adang tlat sia tu na chuan hei phel kan duani pu speaker tageri ta hi neri su kan heng heya kan mamit MLA point neri su khan in ka ria pu Australia po hi chuwan chuanin anni pon an ti thei hi mamit nu ho pon an ti ve thei nga pu speaker chuwan chuanin heti zong hian ni tlang te bu kan han tia tin naga meche pakhat Lusinguli lotlina chanchin hi kan train karinga Dream Dragon Fruit Farm nei tunu khani dimapur atanga kilometer som panga vela ichun dragon fruit train wine siam ta internet ada internet sensation ani anti hial khania botol khat sang chuang tena khalani chu Nagaland ani pu speaker sabram kan soilo Maharashtra Nasik wine hun puite kan soilo Nagaland le Arunachal ni kan soini pu speaker kan theiwang chuan he kan bil putlu hi atira hriat chian lawa politics in puna kal bup ang khani lo se mizoram kun na thok tu te tan kan bial thawa kun na thok tu te tan khana ni kanon aw ni pu speaker chuwangin ho kan zawain tang ila mizoram product che kan soi apon lama mi chu ama e khawin khap kan tum kan thlin tok chu eng poni se excise department strength kan thria kan theina po kan thria kan theilo thilro pui tak tiam kan tum lem lo pu speaker amero chu kan trang so tang tina tran te po kan trang ve su tani kan so gar nu hian chung te chu ke na ka soi tur ani lawa pu speaker politician ni mani chan chin soi hi kan chinga ei ro rel na ma soi tur hi kan soi khal deu zung mai mani chan chin ni ma ro chu soi chak om te po mani kan malak na te po hi atul chuan dimana te kan soyenga imponi se pu speaker kun na thuk tu te lam tang bil tuna kan ron putlu pu speaker I phalnai kan chair le anga the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill sang ni som ni le panga hi min soi ho puya kan zawaya tanga Mizoram tan kan kun than tok tu ta tan ani ti ria min pass pui turin pu speaker member zong te ka so me kalome pu speaker kalome ta sa chaklo chungchungin he bill hi kan ram ta na thil thalo ni wangin Voina House current President Rama avandoi thakat lea a changtu minister han thiam takin ama ir om chuak chi anilo takha tu ama wanga soitur akan ngaya chu ma chan pu speaker kan lali suwa de po hi chap char ku ne khana soilo de kan soi chop tir ta vi mai de kha a boi thak le mai ga tia tir ko pola soi de isua soi kan a mitui ta per por pang soi du de kha ram kan kai shwe na hen chun kan chiang lo mango ti ka ngai tu ade oni ti tu kan soi ma sadua pu speaker voinia hian kan bil ngai tu tur
the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 doi zep tak chunga he sarkarin asiam that le tak that chuang silo kan han soi ho tur van doi thak lein ka hriani ti kan soi ma sadua speaker kan Bible tong kam te po tu te monga dik lo kuat chu lovina dik takan kuat chuak dua luka bung somni pali chang somni pakhat a Israel faten keinin Israel te tlan tu tur kha ani kan bai seite lun nen anti ang de le khan Mizoram sarkar toa chief minister ko sanupa kan nei masak ber ka kai hruana hnuaya sang ni le som ni le pakua zu khapna dan kan lo siam to bo chia zu zor sang ni le som pakua a zu zor khapna dan kan lo siam khong tak kha bo chia chu Mizoram chief minister ko sanupa kan nei masak ber hova zu zor du na bil soi ho lo ngai ta hi kamu mang mokat hial ni speaker boy ne hian a boy thak lein ka ria hetianga kan ram ko ran le tlom ngai po sang ten an du haulo fakna la siam 2 point sualtin reng bulani alo tiang chi te tin kan thalai ten na tam tak kan lo to na ni boxi zur tu ma kan sor ha tulu berina ma an la a wain hi zu ni lo biar po zu ni bok hek lo anti te kha ke ka Christian conviction en ka pom lo rim ani ti ka soi do ni a chan chu sa prama amo kho saka de poi kan kal ve a ram sang sang kan sin ve ni tin wiring te ticket kan pela wain sop ani han puan than an zuang lo zu ni zo ni tin biar hi thing pui dor pakhan ma ka mulo zu dor a chu ni om ni zu ani he thil hi chu du main thil dang nang shil fia thein ka ring lo chu wa invonian pu speaker kan chief minister tu soi tam taki kan lo china kum ni emolek chung hian Assam Rifle Ground a voi thum thu soi to kha ania mitui ta de per purin kan sual na ve je soi kha china Bible chang kan kuat chu ang deuh khan keinin zoram ni puite chan chuak tur ani kan be se te lu ne crocodile tear an tiang de umaya amitui kha tlani te point lang thei ta hial hi za thak len ka ria so vain pu speaker tu ti hian in nge kan sarkar ho tulu thu soya chen tir lo tu te poi ka ngai tu na lian le ni maluka bel chunga tu soi zan rei tak taka me chom thadu lo za morong kain minun phone thina ti te khan an lo convince ta main mi su du hian ti te min ngai tu tir ni ngoro khala chuan kan member zon tak kha mani kan sei ta member te in charge tu ami mal taka in charge tu ni lo di kha kan sei ta pu speaker mani ya ngoro kan sei lo kan khoi takin kan member zon tak kha lamola state day of prayer kan ne ya ta chuan politician te poi mo na kan sei ni kan member zon tak pung lian chunga phei chuan kan ramro rel na ti mai loin politician tina te hian ati ni du thu samani khati khop khanin ngai tu na kan manga pathian kan awani chu vain fiam thu thona na mo mi mal in beina na mo khachuan kha mang lovila chu wangin rule number 336 ina thu nei na min pe angin khatiam tro kam khachu khongai takin mang levila kan expand chang pu speaker antu soi ka soi chong mai ni tia ka soi duwa tin an soi kha ram mi puita na soi ni a record om beka chuwang chon voinian pu speaker ke ni ko sona po din mun sang chelbe phalo jok te hian Bible chang kan mu he praibung som pani chang lia kan mu sual da 20 cent chok khopial in la tang silo ati thu zo ma ti sen chok khopial la tang turin i veila me mi to hi in bua sai ngai te van doi thak len ka ria chu va iding i veila ma mi te hi ola chu van pu speaker wina hian he house to te hi mizo mi puita yo chu tur le ram ro rel la a thaber a rel chuak tura than chu te kan ni chewa chu kan ria thar le po ta chain ka ria chu van kan pathian thuin rombung so pani
zawrh ta kan hmu asoyangin rural tu ten tai matakin rel ro se atiangin pathian le ko san le tlom ngai po sang sang le rami pui ta na rural la thu kan ni ti thei hil lawa zuzuar tu ro kan rel ta mai hi avan duai thak ka ti na christian lawa a ko san lo bo kan ni ti ka soi duwa ke ni velam mi ta hi chuan kan rami pui ten ko san le tlom ngai pol du dan lo zo nga rural kal pui hi tha kan ti thein ka ring lo ni ti ka soi duwa chu wangin pu speaker vinya hian kan bia soi ho na chapter 5a ni china kan member zom tak tan soi tak khongai takin ate khan khongai takin hei thingpui in chol huna lo ni ta kan member he kan sei zo ti lo le miang le sei chun zam le foreigners le domestic le tourist te kan ra mazu ken lu kan phal sak don ta ani a tin chuan zu ken lu chuan in enga ni an kham khop lo ni pon excise department ne ran label thiang ti te kha lo lang ta a tin section 45b ate medical awanga zuzor azuma mo tam red ka siam sakan excise ne na tran le thiang ti te tin 45c ate country na foreign zuzor phal sab zu ti khera ta hian foreign liquor ate ni at lo tel ta bok te tin condition and regulations relating wine storage and sale tiate hian retail price zuzur turtan permission pangai lawang ti te alo lang he van doi thak le in ka ria chuwang chon voinia hian he kan bil hi kan ram ta na that lo zia soi the pathianin hun tha min bua sei se ka lawm khop mai pu speaker he bil an drop la hianin he sarkar hian zuzur hi an phur lu tuka an thei hil pal nge ka hrelowa he dan so ya hian alcoholic content pakhat ma soi om lova tin legal drinking age asoi mi lo bokani heng te hi afam kim lo zia alangin ka ria tin pu speaker chung zong zong aya lamak ka ti zeu chu he zpm sarkar lo pian phat atang hian zuzor le siam hen chak taka ma an la ni ti halangin ka ria asan chu pai ne pura tang te in alcohol sang tak nei te tin chepa vodka type dewa siam te voinen pu speaker he karon keng he ya hei chepa tang siam ani alcoholic content hi engzan nge chepa ti hi he siam tu hi beer green oma son of deng linga zpm workers liu chal rang ani chu tiang bokin hei hi fiara ti ani chu pa siam bok chu ni pu speaker karon pom phe don nge house property ka hlan dua a content a hi alcohol content ka hra du ni ti ka soi dua kha tun chap char ku da pot an leklam hle ni a film zo kha 350 ml ania amman ha cheng zawria ta ni tin a te zo ka kha 250 ml ania cheng san hi somai zo ani ato dan kha rap thak lu tuka tin azia ga khan painei pur tanga siam ti om painei pur ma nam mi alawani chuwang chon voinia hian kan zpm workers voinia biak rin oma son of deng lira new chalrang an pek ang hian in loi petreu to em ti ka so tua chumi nem he nan chuan he dan hi kan siam mai ni lo mo ti te min ngai tu atirani chuwang chon pu speaker voinian abu amangan thak le in ka ria keile voinia apulu tu he bil nei tu mi so zom takhi zu chungchang shelo ber pol kan ni ka ring zui alatem lovin ka ria a ke pun kalatem bok lowani chuwang chuan he bil hi he kan ram christian ma hian introduce la ka ngai lova entianan champhaya chuan grape ching an tame pe ma kan ria na la na po ti ngai na a om lo ni chuwang chuan sarkar kal to ten khatianga siam na an lo bun kha a thae voinia hen adang others item sahi boi pui khop boi pui tham copy farmer sen kan la thar lo ga chu tiang chu ka ngai dan ya to ber chuan pu speaker kan soi du chu ni kan sarkar kal to pulal tan ho sarkar kan sumar satna vai hoi sen takin zu zuar me ya
chu tiang chuan voin lian he sor kha kal me ka hian su zawrh hi a tha an ti ni ti alang renga ama chu mania malam ma langam si lawin midang kuta ben peran tuma ko san suai tu tenen an rem ti chin akan kal dom ten han tia hei tu ko san nge ti ka he du ni ko san hian bia siam oi ka ring lo chu wan chon poinen pu speaker ke ni re chuan zui fil fe te siam ngai ngam selawa oin hi zu ni lo emo bia hi zu ni lo emo ti kan tum be lo kam sia chian em chu oin so pa zu an zuaw che til dang an zuaw lo bia po hi zu an ya wagin khoi thing pui do ramo khoi dor kai reng reng mo an zuaw ngai lo zu dor a chu omani chu wan pu speaker voinen habaka pung ni chang som panga soyangin a thenom hne na zu interpretu chu a chunga pike atia wang tele he kan ram tan hian su zawrh hi kan latin lo tha kan ti lo wangin he bi la hi ka pom lova pasta ka kangai lo ni ti kan soidu ani kalome